Wasya wa Muimi. Mondo museisia karibu thini wa kilungu cha Wasya wa Muimi muthenyani wa munthi ni twalika munani na indi tondo withitwo yona matukwani thitenge kwete sindu sike buthukanio thini wa Wasya wa Muimi nike na indi wisithe ni wasoma sindu mbingi na indi muthenyani wa munthi twitha twinenanisia yolo wa Uimi wa Maiu na ndukolwe tukwitha twisisia Maiu emwe ya Uimi kana tools of agriculture ninguthangi kuelezea amazing fact kana tundu tumwe utatona kwitha wisi yolo wa Uimi wa Maiu na nitukusethia tuikomana na mutaalamu nikenende wisithia ni watu thesia maundu meke bathukanio undu thini wa kilunguki na ende wisithia ni wasoma maundu meke bathukanio na ni wa manondu tona kwika nikenende Uimi waku wisithia ni wa ile nitawa Steven Mwema kalibu thini wa kilungu mwana museisia ni wisi ni Mutongo TV ngwatania mukamba kilungu cha Wasya wa Muimi na ende ni kilungu cha keli nitawa Steven Mwema ni ngaliko sita wangengeta kaunti ya Masako na ndi tuenena na Muimi wa Maiu ondo musongo asia an apple a day keeps the doctor away kathake kamba be kindu cha asia wende wa ya Maiu wa yasindu matunda ukesethia ndakitali ndu somona na kende utona singano kalibu yue twithi watu elese lo wa Maiu meke bathokanyo pe type ke bathokanyo watu elese mulalu divi ya ndabato na kikanda yue mundu asakwata usakwazi yukulingana na unene ziyo thandi bithi Maiu matuma matatemekanga au matatukanga nizo thiwona zikwata ni ngona matukangire muno na otha kikanda zitwa athilio lakini zi matuma kuve muno ya mutabato zi Maiu matuma asa mathandau na kauka mulaluwe matuma teke maasa muno imo maasa ute sakwa kwa kusisia matu no tase wisa kwa ilawe mwene ukwenda yutono mana utona azin utono sakwanga tokasia nyene ndo banda yu fulani na ti yu fulani usiasia tasindo tamio usiao ondo zesiaite ngama nazinga na yu banda kwa zikanzia yao tazi tase nye nenda mbesa nendo twika muzui walete kuni recommendia banda yeba na ilo kuyo banda yu thandipi na ya mulalu ya mulalu ni lawa sida aje nene ito aje ito malilo toteke tuasa twendekete muno ni siana netwo tuwe asiana na yu ila tu kati ila tu banda yewe umunda ndo twamba kusobya tambete kwenza maimai kana no maima peke yake kwamba utema munda waku level nesa straight nika nao ndi ukokotemete baro maima itungu maima maliku yu zitemea wa ulikuwa 15 square Litu tambetwa thikwa hii mai mutaoni wake utethasia mutao utethasia nundu kiigu kila chumete kuya miundani kiba ukite kiamboli kabu mutaoni na kithika labau na iki utethesia yuthi lazi iki wabu Maiu ala mabandite pala pe mutao makaeta matuna maiketa nikule kwa tokombe Muimi wa Maiu umwe na mitao kwake ongote na mitao kwake petha beto tofauti Muimi ula wina mitao noethwa ita Maiu ende yonde nundu mekiwoni lakini ute na mutao mato makatu ni pana thiye mewa ni usia baka wila mbuge kaua kiucha mbua nikikala mutao ni yani ethawe na mutao nikikalabu ibinda yasa ukesethia no kwithano mbwene endie lakini kiobo ata wa minote ma mutao sunda wa banda thiyobu kiuchu no kikale otamye yitatu ukethio ite mabunde peke meu lakini ba yeyo babanditwe bate mutao watemani muthanga mumu pe methanga yika mayonesa kana no kuonde mithangela yika mayonesa pai mutango tekika Maiu kwa kubi aya no enza mutao mutao si wamina kwenza mutao imaya yiyo wenza bunthini kana wenza bunzai kana bebirata na minote ma mutao wakwa nesa numete muthanga nicokanite me Maiu maima baunthini mutauni nitanesie mate uthengeania muno Kutasia mutao wenza ta wafutia na kuthinde mutao na ilenza wa fiti tatu kuthinde kuthinde na bunthini wa fiti tatu wisha wenza imenge bunthini ya fitina na ino kulia hii mindo sindo isosia ya imani nthini nika umela thisia ya imani nthini ondo zikila sa kwata wa mino panda zikegwa mute azikekalata zisembeta zikiite bunde kono kulia hiyo isosia nditha tayari yobu ikemba yambatie nondo zisemba nitie mute na mute supe ondo tona ku affect mute yo utetha sia ziyo muno nondo iwo tu maali sia Okay, wase na wewe ima wenza ya futi sana? Ni mainza ima ya 15 square.
Fitina mpaka nthi. Fitina nthi no thanda fitina. Wese tuongela ni zini tu novika mwanza. Ni nana. Nana? Siku ya ina kuthea nthi ina. Ndikwa sepa ina cia ima aba itatu cia mutau. Cia mutau. Futi mwanza. We, ndithi muno ni guka. Kou iyo yakwa thike saigwa sua. Na thike thikacia thi kuwe mukona ata ya katumani. Ayo ti ya katumani. Ngetha mwe ula munene. Winthi. Winthi. Okay, eyi imai wamina kwenza ibulania muthanga ata wibanda. Elo bulanya bu na muthanga. Ngabulanya ndanamba iki ngabulanya pyu. Na ndieki yabo na ndiambo bangithia bandu ba chuma kimwe ndio ko banda yo yakwa. Wamba iki yabo we wa munda wa musi. Wa musi. Kou iyo ndilikana na fertilizer. Iyo weke fertilizer ni theme ya wani usia kana thika cia kalilo kanini. Nondo thesembete thi muthamba. Okay. Kou fertilizer muno wetha cia muthamba. Wetha cia muthamba ti thiyo. Weki ya fertilizer wa mbui nguku ng'ombe. No niki wa ng'ombe kana wa nguku na mbui. Ng'oi ni thana fertilizer. Ng'oi thifu. No utumike. No tumika lakini nduike ka mituki. Ara. Nondo thesa ciendo na thithia mituki. Okay. Ndu ng'oi thika bondo thembwa awe muthie. Lakini ndwitha we sumu wa ng'oi. Ndwitha we sumu lakini nduike ka mituki no bande ya kindu na kiye meange wo baba. Okay. Na wo ambo yo thithia we watulile thiyo. Okay. Okay, no abulania no pe story no ni wa ya kwanza ima muthanga wayo lu witote usu wa nthi ni witote kindu chu kitetha cia. Muthango wa temathi imane ndo tungia bau. Nundu withwa awe muthanga momosu ndwithwa awe mutembe nsepe. Tucioka ati kosonge kuume undani ute. Uwe mundani yuthi ulu tukabulanya na bona tuthiki yaguo. Ucio wawo ni nyo. Ucio waguo nundu watemiwe nsepe na wimboleo naguo. Iyo yu nayo kindu ke wase wambongirie chuma kimanike. Ni chuma kimanika napo wambo boa. Kuboa bone kada. Kuboa withie ndwibe bya thiyo thitha kwa neki aba. Thilika imwe tha mesemi thambi ye utha. Wetha we muvyo. Pe andu mabanda mayu makaimoke sethia ni wabanda ye lakini wekalango kona yoma ye yoka. Muno sethia paligala thenabo. Withwa utemete kalima kanini. No kethia imi ya umo ndi uthithe kunza ni oba ndi bambi kuthine bomo. Eso ni your main reason. Ni yeso. Pe kindu kingi kitonga tuma ofeli nthini wa wemi wa yeyo. No ofeli ote usea. Thiyundo the kama buti ko uze kwatelete membwa wa matumete mbolela thi nayo na kiuo. No thi ukosia kalilo kanini nondo ndisea amendo ameku. Wekale bindana to eso ya yeyo yako. Thiyo yakwa no ni mine miei 3 kana 4 thikambi yosia. Na isia imwe. Isia imwe na thimi no cia uthia betungi twendo cia tumite baundi. Na yibaita kweli ketha no isia imwe no uitani nayo. Yibaita nundu kitina kimwe cha thiyo kitona uthongo wa tuthongo wa 10 nditema thiyo thiyo ukethia itatu cia itatungi 5. One wakuwa wemi wa Maiu wonela. Ni wonela kwisaithwa ni na Maiu maingi kwisaithia ona no ni export makathinza nundu inonete ndima thocia ku maitoneke yako. Muya muno nondo na Mutongo TV. Thank you. Asante. Mwana museisia wese na sana Mutongo TV wase wa Muimi neta Steven Mwema neto anania na Muimi witu muthanyani wa muthine wenge wa yake nenda kwamba kuotabia tu amazing fact kana tundo tumwe utaisio lwa Maiu. We ni wisi muthenya wa umuthi tuyima Maiu nenda tukunikile maundu amutonya kwithwa utesi yulu wa Maiu. Chambe yiyo itambite kupika Afrika na kundu kungi yambite kumwambe wa miaka ngili umo kuya South East Asia. Chakeli akoloni ma asungu kuma Portugal nimo maitie Maiu kuya America. Chakatatu penge wakana Maiu mayai mawata leu indi maimawa kuseobya ndisi ya kuseobya ngua. Chakana pakupitani bilioni 500 cia yiyo muthemba wa Cavendish niketha wa kila mwaka nthi yonthe na muthia pakuvi eka milioni 5 katono thanthatu cia munda nitumika kuima Maiu nthi yonthe. We ni wiisi yu ni wamanya.
tutumikile Uimi nthi sianza tukiakaleta ula mwana Wasya kana inyano we muui utaalamu ende kwambata yulu wa nthi kuma ila mitambo yina ui kana smart devices siasa ubiwe ve utaalamu wa matuko wa kulika nthini wa nthi nzao itepo uitumia miwani ye mwanya utaalamu ulo kuta virtual reality opamona kwithe otonda kupulania nthi ila yivo na ingi itepo kuisila utaalamu wa augmented reality ekani kuelesi ometokene kenda uelewe kuisila virtual reality wekia miwani iwo na nthi ingi takiwanza cha movila uthauke ukona wile luni uthauke thau ya kutwa ngali kana sindu siki wathukanio ilezi obetu kuoneka nthini wa miwani isu nthini wa utaalamu wa augmented reality wekia miwani iwithe wa utonda kuongela sindu itepo nthini wa sindu ila sivo takuona nyumba undu yakwa ikuikala kusisya ubyubu wa kindu kila kibakubi naku kusoma yulu wa uthinzi na maundu angi kiwathukanio we kitumikila na kuelesea yulu wa mautaalamu ameili virtual reality na augmented reality kuya Moscow the Russia be Muimi umoso bisi miwani yanotweka itethesya ng'ombe syake kumya ya yingi ekia ng'ombe syake miwani iya virtual reality langu kuya yona sya mundu nthi itevo miwani iya ni ng'ombe syake kana sya mundani wene kinzio nesa vyu ikunetu nisua kitumi niki ona kutwika ng'ombe syake si chune nthini siya ne kimbumu ikona hata si kithekani kisio cha ne kinzio na kitumi niki si yumya ya yingi Muimi uende kusovya tumiwani tungi tunini twambui kusionethia kana si bandu be matumasio kithekani na UN tumiwani twa kutata kana prototype chamuthia pe ataalamu angima na sobisi miwani ya augmented reality ila na kuya yongela sindu itepa mawithi lokoni alamevo miwani iyi uti ya ng'ombe indini ya Muimi eke miwani iyi ya augmented reality no kwithiwa ene ng'ombe syake na ingi no kwithiwa ene mauboki bathukanio ma ng'ombe isi yake taubibu wasyo kana temperature kana ng'ombe ine ngito kana ni elite kusanzwa kana ni kwenda nzau na sindu ingi kipathukanio ila si umutetheesya kumikalia undu bailite kwa mosyo alama ilite muthia wa Uimi nthi sianza Mwana Musya ni kwatene wa somana na manna maundu meke bathukanio yulu wa Uimi munthini wa katatu sungi ntukomana ba mutongo TV ngwatane ya mukamba nthini wa Wasya wa Muimi tusome na tuima sindu siki bathukanio neta Steven Mwema wa katatu twithiane Wasya wa Muimi